Asa takuk noro tini dol ke bian thanglai tong. जों थांमा तो थांया ताबो खायं गोनां गैनि खोनाय दंना जतन करना भाइरास होनै बनो तै गैनि जागा जागाव जे गोबां मै इनफेक्शन मांगै थांनाय बा थांखा थैनाय बा थैखा गोबां माके थैलाय दंमा बाय जों हाय तिनि चिनि पारा निंगै कायसाउ बुसकाङाव गेट खायनाय होनै पालके फायलाय Takuk ni mungke tamangka. जनि Parani bu mungke. चिन पारा हंगे Twithampui. Acha. Belai ke hambai. Hengke norong samung sateng nei asa khlaigo. Hainai जों tebo okra phai tongo borong thani tebo singlainai hambai. Haino hai जों tema sa takuni thani जों kokhna leyano. Bo tini oro para lockdown khaina hanai phaimani bisingtei. Bahai khe lockdown khanai ba boni result mangnai kisa sai khnar gori. Result lockdown ni result ya. Ako amo to para ni hoite ke seng kaisa para kaisa khagi lockdown khene hne abo seng pal ke kuthumai decision na lake enge samung khlailai nei o lockdown hisabe samung kaisa rom lake bong ke gate seng snam nai yang main road gidi enge seng Phatar ni baire koi maha halia te para bising to nago te Phatar ma thang yabo ta hija ke seng decision na lake enga abo ni result abo no seng maintenance khai tong khangke abo belaine result kaham nai nei khaklai. Acha. Takuni mungke. Ani mungke Chandrabendu. Acha hambai. Hai hengke जों tabo haino hai sini parani member ni thani ko kisa khna lainai. Acha Twithampui parao to जों lockdown nei seng laika. O lockdown jotono saimano parani ma ongkhoya te jotono nogono ma tongnai hai blenna. Hengke nogo ma tongnai hingke bahai khe tebu takhorono nong ko khasarnai sai khna gadi. Tabok seng tini simi seng tabok ya priseka zero gate kayani gate kemno thong khangke chine para kaisa seng tak bron naigu sapta kaisa jorate chine para bron no bong kharoya bunya para bron no baharoya pai ka tabok sung dis nai tongu engka saga nongwa no bahaino para kaisa no bron maintain khainai bai ka seng sanai sapta waisa seng je dokandar no seng permission nai ba thang bangai Nangkha borok sini bangi sadangan nongzeng borok jugal tei phine. Acha. Ngesegna. Hambai. कोरोना है जो आया है चीन की ये माया कोई रोक न पाया ये ढीठ है बड़ा बचने का तरीका टीवी पे दिखाया पीएम ने भी समझाया तू ही ना समझा बहुत टेढ़ा है कोरोना न जाने किस पे आएगा ये वायरस तो है आवारा तेरी हिम्मत आजमाएगा